پشتی ده سوشیال میدیا ده هندک ازدیو بسلمانان هیرش کریه هفته و صفقاتی به آین ایک دو کری جبروی گوتنا قاسم ششوی ده سالیا دا کار ساتا شنگال دا گوتی ترسو دو دلی لجم آوارین ازدین شنگال درست بویاو تایبت رونجدوانین کمپین دهو که وکو اف هولاتیه ده بیجید کو بشک ازدیان کمپین خواه بجه هلای نو قصد شنگال کرینه هنا جاج براستي مالت خوا نمال يعني شخصي هنا جي ووزارو كيد خوا باركرن چون اشنغالي حتى هنا جاجي ترامبيل جراني ب 6000 هناك مالا شخو وزارو خورا ترامبيل گرتنو اشترسيد گوتني وان ملاوان چون برانبر و چند سروکی ایکتیا زاناین آین اسلامی لقی دهوک بانگ وازیا خواه رات یهینیتن جبو همی آوارا چه مطرسی لسر اوان نینه امد بيجينا وانا جي قلنا كسك دي ام بالسر كسك دي حسبنا كانوا كي قران شامدت ولا تزر وزيره وزراء اخرى او خلات ياكو كري چنو بدر حق بيدا يان اف زمان زفر اوي هاتيا غوتن قالك ما مستاد ما بريس يعني افيت حمد سر حمد اخونا بوينا وتاثير اللي بوي كا اخفتن الدجوار غوتين ام قال في چند جنين وكي كتي ازانه تاين اسلامه ولينات خدينا كت شارع بيت حركان دنيا تاثير الفي بيك فيجن بيت كان برات ما تزدي بيت كان بوچونا هندک ازدیان اف کشیا دست کرده و هندک لاینن سیاسی تیدا بجدارن داکو برجواندین خواه پارێزن. بجلوان بیرەوەریەت هێنا هەژین هەیە ڕۆژەکە یەکی دلێوی شەوتی مەثلەن پەیڤەکێ بیژێ یان ڤیالی یان ویالی هاو پەیڤ نابێ ببیە مالە بڕاستی هەرچەندە ڕێزگرتنا هەموو ئەولیا و ئەنبیا تایبەت ڕێزگرتنا پەیامبەرێ ئیسلامێ محەممەد پێخەمبەر سلااف سەر بن ئاینێ ئێزیدیادە جیەکی خۆی تایبەت هەیە. هەتان و کە لە ئێکەتیا زانایên ئاینê ئیسلامê û ji layê çend hawlatiyan ve skalayên fermî li ser ferman dê pêşmergên fermanda Şengalê tomarkirîne. Ew çaverî dadgehê dikin ku çi biryarekê derbêxît. Beramber vê çendê beyannama civakê êzdiyên Şengalê amaje bi xurtkirina pêkvejiyanê kiriye di navbera êzdî û musilmanan da. Kawa Emerdengê Emerîka Duhok.